عزيزا لقد جاء
صلاة الله
أحمده على ما حل المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والملابس صلى الله عليه سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن قريشا شمسوا بين يدي الله عز وجل قبل أن
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول الحق عزتك وجلالك جعلت أخلص لك شهادتك من كذب بي.
بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا مشهور لا إله عن جميع اليوم لا
Syarab. Tidak ada ini, mafi ini. Iklan, banyak iklan. Nak buka ya? Nak buka? Nak buka? Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma hadzal majlis makan mubarak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatillah. Adada ma fi illallah salatan wa salaman da'imin wa illallah. Amma ba'd. Ta'zim al-rahman pada Rasul bin Al-Walid Ahmad bin Abdullah Muhammad bin Syihab dan juga Abi Abbas dan juga guru kita bersama ada Haji Kausar dan juga Bu Bushra, Ikhlas dan lain-lainnya. Kita doakan beliau yang sehat walafiat, panjang umur, selalu berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari ini kita kedatangan tamu mulia yaitu Syekh Saleh dari Madaya Yaman. Begitu juga Habib Ahmad Madhid dan juga rombongan bukan Ustaz. Kita doakan beliau sukses walafiat, panjang umur, dimudahkan rezekinya dan mudahkan segala urusan dalam perjalanan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Jaga kepada tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini tidak keluar daripada majelis ini kecuali Allah angkat segala dosa-dosanya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah lunaskan segala hutangnya. Yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh. Yang belum dapat anak, Allah berikan anak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini malam pembukaan daripada rutinan malam Jumat kita berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa bulan yang lalu kita berjumpa pada baru kita membukanya. Semoga kita masih bisa beristiqamah di setiap malam yang kita tetap berkumpul selawat, silaturahmi dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadirin wal hadirat, dunia sudah tidak jelas lagi, alam enggak jelas, manusia apalagi semuanya serba tidak jelas. Makanya kita hadirin wal hadirat dan saudara-saudara dan jangan pernah tinggalkan di majelis mendekatkan diri kita kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu majelis yang tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah mengecewakan kita, yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Majelis ini majelis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saling mencintai, kita saling membantu, kita saling bersilaturahmi. Inilah yang disukai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap Jumat itu laki-laki diwajibkan sholat Jumat berkumpul di masjid untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran. Al-mu'min kajasad wa
itu seperti jasad sakit kepala, semuanya sakit. Sekarang tidak, kita ini ramai-ramai tapi hati kita terpecah belah. Disinilah tidak turunnya rahmah, yang mana rahmat itu turun daripada ada orang-orang yang saling silaturahmi, saling cintai. Tapi kalau satu kampung saling benci, saling hasut, saling olah, saling tipu, maka satu kampung tersebut tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bukan hanya berselawat, tapi kita bisa mengambil istifadah daripada Syekh Shaleh, ilmunya sangat bermanfaat. Beliau pun mengarang-arang bagaimana sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-harinya. Karena inilah yang bermanfaat, sunnah-sunnah Nabi ini salah satunya kalau kita amalkan adalah kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau al-alif tak cinta beliau baginda Nabi Muhammad. Beliau al-alif bagaimana mengamalkan daripada sunnah Nabi pada dasar kesehari-hari kita. Beliau sedang berdakwah Medan Aceh, tadi beliau di Dawan. Besok beliau jalan-jalan lagi. Kita doakan beliau sehat walafiat. Jangan ada kendala apa-apa dalam perjalanan beliau, dakwah beliau, dan kita minta kepada Allah berkah beliau turun pada malam hari kita semua, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, istri kita semuanya. Allah kasih berkah daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Ahmad Madhid sebagai pentarjim. Beliau ini sahabat karib. Kalau ini satu lokalnya Hani, jadi nggak ada Hani. Jadi CS-nya Hani kalau di Jawa adalah Habib Ahmad. Kita doakan beliau juga sehat walafiat, mudah-mudahannya selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala tanpa panjang akhir dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Habib. Bosan. Syekh Untuk Imuddin. Ini kiam saya? Bismillah. Lagi nyoba. Ana lam ma'anam. Ya Rabbi bi Mustafa jendib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة المباركة الليلة الغراء. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita di majelis yang insyaallah diberi keberkahan. Di malam insyaallah malam yang berkah yaitu Lailatul Qadar adalah dengan itu adalah malam Jumat. والحمد لله على رعايته والحمد لله على توفيقه بأن جعلنا وإياكم من أهل المحب لهذه الأيام المباركة. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini, dan ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai majelis seperti ini. فنحن وإياكم في نعمة كبيرة في ليلة عظيمة أحضرنا الله في مجلس يصلي فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di dalam nikmat yang sangat besar, nikmat yang begitu agung, kita bisa menghadiri daripada majelis yang mana di situ di malam Jumat lagi kita menghadiri majelis daripada yang dibacakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. غيرنا من المسلمين في هذه الساعة في هذه الليلة غافلين عن ليلة الجمعة، بعيدين عن تعظيم ليلة الجمعة الذي كان يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mungkin banyak saudara-saudara kita muslimah yang berada di luar sana, mereka dalam keadaan lalai, mereka tidak mengambil penting akan menghadiri majelis yang seumpama ini, yaitu untuk memuliakan
malam yang Jumat dengan cara menghadiri seperti ini, yang mana malam Jumat adalah malam yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعين الأولياء العارفين في الله سبحانه وتعالى لهم برنامج خاص، لهم ترتيب خاص في ليلة الجمعة من بعد المغرب إلى الصبح. Nabi Muhammad serta para sahabat, para nabi, terus para orang-orang soleh daripada ashabul salihun, mereka apabila sudah tiba yang namanya malam Jumat, mereka mengatur waktu khusus dan kegiatan khusus, menyusun waktu mereka khusus untuk memuliakan malam Jumat, mulai dari maghrib malam Jumat sampai subuh hari Jumat. لأنها ليلة تفتح فيها أبواب السماوات واستجابة الدعوات. Karena di malam tersebut, yaitu di malam Jumat, dibukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana seorang hamba di malam tersebut maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى يتجلى في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، آخر الليل الله يتجلى على عباده. يا عبادي هل من مستغفر فاغفر له، هل من طالب حاجة فاقضي حاجته، هل من مريض مبتلى فأعافي، هل من تائب فأتوب عليه إلا ليلة الجمعة من بعد أذان المغرب إلى أذان الصبح، والمنادي ينادي مستمر النداء إلى أذان الصبح. Bahkan di dalam hadis yang bahkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam itu melihat kepada hamba-hambanya, melihat kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya, adakah di antara hambaku yang di sepertiga malam dia bangun di tengah malam, adakah Allah Subhanahu wa taala tawarkan adakah di antara hambaku yang ingin meminta ampunan kepadaku, niscaya saya akan ampunkan dosa-dosanya. Adakah di antara hamba yang mungkin dia sedang sakit, maka aku akan memberikan kesembuhan padanya. Adakah di antara hambaku yang mereka ingin berobat kepadaku, maka akan aku terima obatnya. Dan adakah di antara hamba yang mungkin dia punya hajat, maka apabila dia menyebutkan hajatnya bangun di sepertiga malam di setiap malamnya, maka akan aku tunaikan hajat-hajatnya kecuali malam Jumat. Kalaulah setiap malam, setiap sepertiga malam Allah melihat kepada hamba-hambanya, adakah di antara hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta untuk kesembuhan, baik untuk meminta agar dilancarkan rezeki, ataupun meminta untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat. Akan tetapi pada malam Jumat Allah jadikan khusus, kata Nabi Muhammad, Allah melihat kepada hamba-hambanya mulai dari azan antrian malam Jumat sampai terbitnya fajar. وفي هذه اللحظة الله ينادي في هذه اللحظة. Maka di saat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya. وفي هذا الوقت الله ينظر إلى حاضرين في ليلة الجمعة في مجالس الخير يقول يا عبادي اطلبوني اسألوني أعطيكم ما تريدون. Dan Allah Subhanahu wa taala di malam sekarang ini Allah melihat kepada hamba-hambanya. Orang hamba yang Allah Subhanahu wa taala dilihat orang-orang yang hadir di semacam ini. Adakah di antara kalian yang kalian inginkan daripada hajat-hajat kalian, maka mintalah, niscaya Allah akan mengabulkan. فمن حضر مجالس الخير مجالس الحبايب حفظهم الله جزا الله حبيبنا هيكل خير الجزاء وجزا الله صاحب البيت خير الجزاء. من حضر في هذه المجالس نية قضاء الحاجة في ليلة الجمعة استجيبت دعوته وقضيت حاجته. Ya, barang siapa kita hadirat juga ucapkan ribuan terima kasih pada sahibul majlis Salafi kepada Haikal kepada Allah, itu juga kepada orang tua kita hadirat Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan walafiat panjang umurnya dan dimudahkan hajat-hajatnya, dikabulkan segala hajatnya. Maka hadirin hadirat, kita simak hadir majlis yang sangat mulia di malam yang mulia, di malam Jumat. Adakah di antara kita yang sedang memasang niat-niatnya yang baik akan hajat-hajatnya, maka jika kita berupa memasang niat-niat kita yang baik
baik. Kita lupa memasang daripada hajat-hajat kita pasanglah dari sekarang. Insyaallah ini malam Jumat bagi kita hadir dalam insyaallah doa-doa kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunaikan hajat-hajat kita. كان يقول سيدي الحبيب محمد بن عبد الله الهداد صاحب البيضة عليه رحمه الله عم الحبيب عمر بن زوجته كان يقول لاصحابه طلاب في رباط البيضة هناك هذه الليلة هذه ليلة المرابحة في التجارة من عنده دين هذه الليلة قضاء الدين من عنده ذنوب هذه الليلة غفر الذنوب من عنده هموم مشاكل هذه الليلة قضاؤها وكشفها كان هذه البيضة Habib Muhammad bin Al-Haddad yang ketua daripada Sayyidil Habib Muhammad bin Salim bin Habib yang tinggal di Bangkok. Dia pernah mengatakan kepada anak-anaknya dan kepada anak-anak muridnya, malam Jumat, hei anak murid-muridku, ini ada malam mulia, malam Jumat, malam yang mana ini sama seperti malam tijarah, malam perdagangan, malam perniagaan. Maka siapapun yang ingin berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang, maka kita Allah hutangnya. Yang punya hajat sebutkan insyaallah Allah akan naikkan Allah kabulkan hajat-hajatnya. لماذا الله لا يستجيب دعواتنا؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menijabahkan doa kita? لأننا ندعو الله ونحن لا نتيقن الإجابة والنبي محمد يأمرنا ادعوا ربكم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Ya, kenapa sih kita berdoa tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya karena ketika kita berdoa, kita tidak yakin bahwasanya Allah akan mengijabahkan doa kita. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan dan memerintahkan kita untuk senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan keyakinan Allah, maka insyaallah Allah akan memenuhi dan mengijabahkan doanya. معكم حاجات صعبة في الدنيا معاكم شيء صعب أن يقضى في الدنيا أو أن يحل مشكلته في الدنيا لا يصعب على الله شيء كل شيء سهل عند الله جل جلاله. Maka di antara kita yang mungkin susah melunasi hutangnya ataupun di antara kita yang mungkin susah di dalam cari solusi daripada segala permasalahan kita, maka tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan menijabahkan doa-doa kita. وكل حاجاتي وحاجاتكم بيد الله ليس بيد مخلوق. Semua hajat-hajat kita ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. ولو اجتمعوا أهل السماوات وأهل الأرض كل من في السماوات والأرض أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بما أراد الله. ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه. Sekalipun para penduduk langit dan penduduk bumi semuanya berkumpul mereka untuk memberikan manfaat kepada Anda, maka tidak akan Anda mendapatkan manfaat kecuali itu atas izin Allah. Dan sebaliknya berkumpul para penduduk langit dan bumi berkumpul untuk memberikan mudarat, membahayakan Anda, maka tidak akan terjadi kepada Anda kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. فاجعل لكم في هذه الليلة خلوة مع الله ساعة مع الله جلوس مع الله يا رب كذا وكذا حاجة كذا ذنوب كذا يا رب أنا ما أستطيع كذا أنا أريد كذا اطلب من ربك حتى حاجات لا تستحي من الله لا تخاف من الله. Kita jadikan malam yang mulia ini kita jadikan khusus 1 jam saja untuk kita khalwat, untuk kita berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, sebut semua hajat-hajat kita, apapun daripada hajat-hajat kita, insyaallah Allah akan ijabahkan semua hajat-hajat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad tidak mungkin dusta, Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. النبي محمد يقول ليلة الجمعة تفتح فيها أبواب السماوات لكن قلوبنا مغلقة. Ya, Nabi Muhammad kabarkan kepada kita bahwasanya malam Jumat Allah buka semua pintu-pintu langit, akan tetapi yang menjadi masalah hati kita yang tertutup. أبواب السماء مفتوحة لكن ندعو الله وأفكارنا مع غير الله جل جلاله. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit lebar-lebarnya, akan tetapi kita mengabaikan, kita tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam. جاء أحد أصحاب سيدنا موسى يا نبي الله يا كليم الله أنا أدعو ربك كل يوم ما في جواب ما في استجابة للدعاء يوم يومين أسبوعين ما في استجابة للدعاء. يا سيدنا موسى انتظر ذهب يكلم الله في طول يا رب فلان صاحبي فلان بن فلان يدعوه أسبوعين ما في جواب يا رب
قال يا موسى قل له صاحب أنه يدعوني بلسان وقلبه وعقله مع غنمه، كله يدعوني وقلبه معي وعقله معي ويعطيه ما يريد. Bahkan ada salah seorang temannya Nabi alaihi salam datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai kalimullah, aku senantiasa berdoa bermunajat kepada Tuhanmu, akan tetapi sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, satu doa pun tidak dijawab oleh Tuhan. Maka Nabi Musa mendengar harta pun aduan daripada temannya. Nabi Musa pergi ke Sina dan meminta kepada Allah, berbicara kepada Allah, ya Allah, sungguhnya saya teman-teman, dia senantiasa meminta kepadamu ya Rabb, akan tetapi 2 minggu tidak engkau ijabahkan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Ya Musa, tahukah Anda kenapa saya tidak dijabahkan doanya? Teman lisannya berdoa kepadaku tapi hatinya ada pada selain. يفكر في الغنم حقه في المزرعة، كم عدد الغنم، كم بعنا، كم اشترينا، كم وكم يا الله اغفر لي يا الله، ما في جواب لأن عقله وقلبه مع غيره. لا hatinya, pikirannya ketika dia berdoa kepada Allah, lisannya memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah dosa saya, ampunilah hajat saya, saya punya begitu. Akan tetapi pikiran dan akalnya ada hewan peliharaan yang para domba-domba. لذلك الله يحب الملحين. من هو الملحن يا رسول الله؟ كثير الطلب، كثير الدعاء. الله يحب هذا. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai al-mulhin. Siapa itu mulhin? Orang yang senantiasa banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta sama manusia 1 kali 2 kali mungkin mereka akan berikan. Sampai 3 kalinya mereka sudah cari alasan untuk memberikan bantuan. Tetapi tidak ada yang mengalahkan daripada kemauanan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling cemburu apabila ada makhluknya yang minta kepada selain Allah. أغنى من في الدنيا، أكرم في الدنيا، لو تسأله مرة يعطيك، مرتين يعطيك، 3 مرات كل يوم أنت مشكلة هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله. الله ينظر إذا تسأل غيره يغضب. لماذا تسألني أنا أعطيك ما تريد؟ جل. Kebanyakan sekarang ini minta tolong sama makhluknya Allah, minta bantuan sama makhluknya Allah. Oke lah, kalau kita minta kepada seseorang pada 1 kali 2 kali dia bantu. Tapi kalau 3 kali ente tidak terus minta terus nggak ada. Itu kalau kita minta sama manusia, sedangkan kalau kita minta kepada Allah tidak mungkin ada hal seperti itu. Dan Allah sangat marah apabila mendapati hambanya minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. مرة من المرات سيدنا موسى رجع إلى بيته بعد العشاء، يريد أن يطبخ طعام مع زوجته. إيه يا زوجته بنت من؟ بنت نبي من الأنبياء، بنت سيدنا يعقوب، بنت نبي ونبي كلم الله. نريد نطبخ العشاء، ما في ملح للطعام. إيه كيف نفعل؟ قال انتظري. خرج إلى الجيران سيدنا موسى يريد يسأل الجيران، يبغى يأخذ استعارة ملح، يأخذ ملح منه. نزل جبريل يا موسى إن الله يعاتبك، يقول لك حتى ملح الطعام سلني أنا، لا تسأل الجيران. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika beliau pulang ke rumah beliau menjumpai istrinya, itu salah seorang anak Nabi daripada saudaranya Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, maka di saat itu Nabi Musa diperintahkan istrinya untuk membuat makanan. Maka ketika hendak membuat makanan ternyata garamnya habis. Maka apa yang dilakukan Nabi Musa pergi untuk meminta garam kepada jiran-jirannya. Maka belum sampai ke tetangganya turunlah malaikat Jibril menemui Nabi Musa. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Musa, apakah Allah katakan kepadamu sekali-kali garam mintalah kepada jangkirnya Allah apabila seorang makhluk minta kepada makhluk tidak minta kepada Allah. Subhanallah, warada fil hadits الصحيح أن العاصي كثير المعاصي لو قال يا الله الله يقول له لبيك. ماذا تريد؟ يفرح الله بدعوة العاصي. أما الطائع الولي الغالي يقول يا الله لبيك. أنت كده في الجيب خلاص، أنت جاهز في شيء عليك. لكن الشارد البعيد يا الله يفرح. نعم لبيك. ماذا تريد؟ الله يتجلى على عبده. Ya, bahkan di dalam hadis sahih bahwasanya apabila seseorang hamba ahli maksiat itu kalau maksiat ya dia minta kepada Allah akan memenuhi panggilannya. Lebih 3 kali Allah akan memenuhi panggilannya.
Ya, apabila seorang hamba daripada hamba yang taat, wali min awliyaillah, seorang soleh meminta kepada Allah, Allah juga akan menjawab panggilannya. Begitu juga orang yang mungkin lalai, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, Allah sangat gembira dan Allah akan memenuhi panggilannya. Wa fil hadits al-akhir qala sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi Muhammad قال صلى الله عليه وسلم إذا رفع العبد يديه إلى السماء إلا استحى الله أن يردها صفرا. الله يستحي أن لا يعطيه وهو رفع يديه إلى السماء. الله يستحي أن لا يعطيه. Bahkan di dalam hadis yang lain dari Muhammad SAW pernah bersabda, apabila datang seorang hamba menadahkan kedua tangannya, meminta, memohon, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu kalau Allah tidak menjabahkan doanya. لذلك الليلة نحن وإياكم مع الله سبحانه وتعالى. ابنك تعبك، ابنك بعيد عن الله، غافل. الليلة الدعاء يا رب يصلح ولد. زوجك يا حاضرة بعيد غافل تارك للصلاة عاصي لله، يا رب دمعتين وتخرج الدموع في هذه الليلة، ليلة الجمعة. الله يغير قلب الزوج، زوجتك يا أب يا ذنبك هذا المجد ما في طاعة، غافل بعيد عن الله، مشغولة بالتيك توك والانستغرام والفيسبوك وغير ذلك. يا رب يا زوجتك المال قليل، اسأل الله المال، الله بيده كل شيء. دينك كثير، اسأل الله قضاء الدين، لا يخيبك ربك جل جلاله. Hadirin di malam adalah malam yang sangat mulia, malam diijabahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menganggap yang merasa bahwasanya akan kenakalan anaknya, anaknya senantiasa membangkangnya, anaknya durhaka kepadanya, anaknya tidak sholat dan sebagainya, maka malam ini mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaannya. Wahai para istri, apabila anda mendapati suami-suami anda tidak sholat, berjudi, sampai berhutang, maka jangan pusing, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ubah keadaannya menjadi keadaan yang baik-baik. Siapapun di antara kita ya yang punya hajat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. ذلك المريض لو مريض مباشر المستشفى يقول له اشرب هذا الدواء اسبوعين صباح ومساء ان شاء الله يشفى. وانا اقول لك هذه ليله الدواء، جربوا الدواء هذا ليس دواء مني، دواء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جربوا هذا الدواء، اكثروا من الدعاء بشرط الاكل الحلال، بشرط الاكل الحلال. لا يستجاب دعاء من اكل الحرام. اطب مطعمك تستجاب دعوتك. Bahkan ayo siapapun di antara kita ya yang punya hajat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seseorang di antara kita yang sedang sakit, tentunya dia akan pergi ke dokter. Ketika dia pergi ke dokter, selesai dia berobat, maka dokter akan berikan resep ataupun berikan obat. Ini diminum 3 kali sehari 1 minggu. Seterusnya, ya. Maka langsung mungkin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini adalah malam obat. Nabi Muhammad ajarkan kita, ini malam adalah malam obat. Siapapun di antara kita yang sedang sakit, maka mintalah kepada Allah, karena ini adalah malam diijabahkan doa seorang hamba. Akhir sih. لذلك الليلة نخرج من هذا المجلس وضوء وركعتين بعد العشاء الساعة 10 الساعة 12 ركعتين وجلوس مع الله هكذا. يا رب حاجة كذا وحاجة كذا وحاجة كذا وحاجة كذا. حتى أنت يا مرة ولو كنت حائض لا تتوضي، استقبلي القبلة وادعوا ربك. الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الحائض والنفساء، ليس أنها معذورة ما يستجاب دعاءها، يستجاب دعاءها إذا كانت من أهل الإخلاص القلبي. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, malam ini malam yang mulia, mintalah sama Allah. Insyaallah Allah akan ijabahkan doa kita dengan syarat yang kita makan adalah makanan yang jelas halalnya. Ya. Maka kata Nabi Muhammad, ya perbaikilah makananmu, niscaya Allah akan ijabahkan doamu. Selagi kita tidak makan makanan yang halal, kita makan yang syubhat, tidak mungkin Allah ijabahkan doa kita. Dan malam ini ayo kita jadikan bangun sepertiga malam, kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu, minta
ceritakan kepada Allah apapun daripada hajat kita, insya Allah Allah ijabahkan. Begitu juga para wanita, sekalipun dia dalam keadaan haid, cukup dia saja menghadap kiblat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak menjadi penghalang wanita yang haid doanya tidak ijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك لا يستجاب دعاء من أبغض آل البيت. Dan disebutkan juga bahwasanya tidak akan diijabahkan doa seseorang yang tidak suka ataupun benci kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. لأن آل البيت هم مفتاح محبة النبي محمد، والنبي محمد مفتاح محبة الله جل جلاله. Karena para keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad adalah kunci untuk mendapatkan ataupun sampai mendapat meraih cita kita kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah kunci untuk kita meraih dekat dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. بل لو مات في وسط الكعبة كما في الحديث وفي قلبه ذرة صغيرة من حقد وبغض وكراهية لآل البيت مات إلى النار ولو في وسط الكعبة. Ya, siapapun seseorang hamba, ya, dia sekalipun dia sedang beribadah di tengah-tengah Ka'bah, akan tetapi di hatinya ada sedikit seperti biji zarrah kebencian, tidak suka kepada keluarganya Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. فأنتم في هذا المجلس المبارك اتصال بساداتنا آل البيت عن سند متصل إلى النبي محمد، إلى فاطمة زهرة، إلى النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Alhamdulillah hadirnya antum di sini menimba ilmu, yang mana majelis ini mempunyai sanad rantai yang bersambung kepada guru-guru sampai kepada Sayyidah Fatimah Zahra, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واحذروا كل الحذر، انتبهوا كل الانتباه أن تفتح أذنك وقلبك لمن يشوش على عقلك. نسب غير موجود، بطل نسب العلوي، فلان ليس من أهل البيت، فلان وغير ذلك. هذه الأشياء من أكبر ما يلعن الله صاحبها. الله يلعن صاحب هذا الكلام. Hati-hati dengan telinga kita, jangan sampai kita terpengaruh akan pembicaraan-pembicaraan ataupun perkataan-perkataan yang sangat tidak pantas. Ya, jangan sampai kita terpengaruh daripada isu-isu yang membatalkan nasabnya para habaib, nasabnya Ba'alawi. Orang yang terpengaruh ataupun orang yang seperti itu adalah orang yang akan mendapatkan laknat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. والله ثم والله لا يقبل رسول الله من يتكلم ويحقد على آل بيته، أنه مردود من باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seseorang tidak akan diterima di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sampai kepada pintu Nabi Muhammad apabila orang tersebut mempunyai kebencian dan kedengkian kepada keluarga Nabi Muhammad. وفي حديث الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم يأتوا أناس في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا لا أنتم ولا آباءكم. سبحان الله، هذا الكلام موجود الآن، لنا سنوات طويلة ما سمعنا أن في أحد يأتي في آخر الزمان يبطل نسب الفقيه المقدم، يتكلم على الشيخ أبو بكر بن سالم، يتكلم على الإمام عبد عمر بن عبد الرحمن العطاس، عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب 25 جزء من القرآن، الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم 40 سنة لا يعرف نوم الليل، يصلي الفجر بوضوء العشاء، يتكلم عليه رجل قليل الأدب ما له قيام في الليل، ولا يعرف قراءة القرآن ولا يعرف مطالعة العلم، وإنما لبس العمامة مثل الناس وادعى العلم وهو بعيد عن العلم. والله يأتي الناس يحدثونكم بما لم تسمعوا لا أنتم ولا آباؤكم. Maka di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Muslim, Nah. bahasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang seorang manusia yang mana dia menceritakan kepada kalian yang mana cerita tersebut belum pernah kalian dengar dari siapapun, dengar dari orang tua kalian, bahkan orang-orang terdahulu. Ya, seperti layaknya sekarang ini terjadi. Ya, membatalkan nasabnya Ba'alawi. Oh, itu pakai ilmu qadam, itu tidak benar, bukan Habib, bukan tidak bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar Abdurrahman Al-Attas, ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini yang disalahkannya, ini yang dibatalkan nasabnya. Dia anggap orang-orang yang mulia semacam ini yang dari dahulu sudah diakui. Bahkan ini muncul seseorang, ya, yang menyatakan bahwasanya mereka itu para aulia illah bagi Al-Mughadam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu 40 tahun tidak pernah tidur malam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir
qiyamul lailnya di salat witirnya membaca 15 juz daripada Al-Quran dan 10 juz ketika salat duha. Begitu juga Al-Hadj Umar bin Abdul Rahman Al-Autas, Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kok bisa-bisanya orang yang baru muncul modal pakaiannya ya pakai jubah, pakai imamah ya, yang berdakwah dan mengaku dirinya adalah seorang ulama, padahal mungkin dia baru baca kitab sedikit ya, selebihnya ngambil daripada guru ataupun syekh Google. يا فلان من أين بطلت النسب؟ شيخ جوجل. ما في كتاب، ما في اتصال، ما في سند. شيخه هذا جوجل، والجوجل شيخ كذاب. Ya, kalau kita tanya siapa itu orang belajarnya dari mana, ngambil ilmunya dari mana, gurunya siapa, gurunya adalah Google. Sedangkan Google itu ya suka bohong. لا يعرف حضرموت هذا. Ya. هذا الرجل لا يعرف حضرموت، ونحن أهل اليمن نعرف مقام سيدنا عبيد الله. Ya, itu orang nggak pernah sampai ke Hadramut. Kok bisa-bisanya dia bilang nggak ada makannya? Ya, Imam Ubaidillah. Kami ini dia orang Yaman. Kami tahu. Kami di Tarim. Kami di Hadramut tahu. Ada kuburnya Imam Ubaidillah. هذا الرجل نام في الليل، رأى رؤيا في المنام، خلاص أنا ماشي نسب بعلوي، ما في عبيد الله، رآها في المنام، جاء له الشيطان وسوسه وأعلن للناس ما في بعلوي. Ya. Dia modal tidur, mimpi, ada yang bilang sama dia, itu nggak ada Imam Ubaidillah, ya. Yang dimimpikannya setan. تعرفوا أن من قال أن النسب باطل أنه يستحق الجلد، وجب عليه أن يجلد حد القذف. لماذا؟ لأنه يقول كل من اتصل بسيدنا المهاجر أنه خرج من الزنا، قذف آل البيت النبوي بالزنا، وجب أن يجلد 80 جلدة على كل رجل من آل البيت، ليس على واحد، على كل رجل من آل البيت يجلد 80 جلدة لأنه قذفهم بالزنا، بل يقول أنهم من يهوديين والعياذ بالله. هذه مصيبة كبيرة. من يهود. Ya, bahkan ini orang sebenarnya kalau di dalam syariat, ya orang yang semacam ini yang menuduh seseorang berzina, qadzab, ya. Oh, dia menuduh bahwasanya para habaib ini adalah para anak zina. Nasab Ba'alawi ini, keturunan Ba'alawi ini adalah orang yang ahli zina, anak-anak zina. Maka berarti dia sudah qadzab. Apa hukumannya? Maka hukuman orang tersebut dicambuk sebanyak 80 kali, bukan hanya Faqihul Muqaddam, semuanya. Semua daripada keturunan daripada Imam Ubaidillah, semua habaib, setiap satu orang menghukumnya dengan 80 kali pukul cambuk, ya. Itu yang harus diterimanya. هذا حد الشريعة، هذا حق الله، هذا حد الله جل جلاله. Ini adalah had, ya, ataupun secara hukum syariat. ولذلك مسألة مهمة يا حاضرين يا حاضرات، اثبتوا على محبة آل البيت ولو رأيتم خطأ من رجل من أهل البيت. ليس معصوم، هو بشر، ليس معصوم من الخطأ، إنما المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن ترى خطأ من رجل أهل البيت، وكل من انتسب إلى هذا الرجل أو كل من كان أصله فلان بن فلان وإلى سيدنا علي زين العابدين كلهم في النار، كلهم في جهنم. إيه الخطأ من فلان؟ إيش دخل الفقيه المقدم؟ إيش دخل الإمام السقاف؟ إيش دخل الإمام عمر المحضار؟ الإمام الحداد؟ الإمام العطاس؟ إيش دخل هؤلاء؟ في هذا فلان عيب، انصحه، تكلم معه، لا تسبوا من سبق ممن كتبت لهم القطبية، وصلوا إلى رتبة القطبية وتقول إنهم من الزنا. Ya, bahkan orang tersebut menyatakan bahwasanya para habaib ini adalah keturunan Yahudi. Ya, kalau saya live TikTok itu pasti banyak tuh orang-orang. Ya, banyak tuh BPK sering lihat TikToknya Al-Faqir kalau lagi live itu. Banyak ya mukimat. Ya, mukimat muhibbinnya si ini. Ya. Ya. Maka mereka, ya, Masya Allah, ya, mereka bisa berani menyatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu batal. Ya, mereka menghukumi bahwasanya para Ba'alawi ini adalah anak-anak zina. Hati-hati, jangan sampai kita itu terpengaruh. Kalau misalnya ada kita mendapati satu habaib, satu zuriat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, ini manusia biasa, bukan seorang nabi, bukan maksum. Ya, yang dijaga tidak melakukan maksiat. Apabila kita mendapati seseorang habaib yang melakukan kesalahan, itu normal manusiawi. Ya, cukup kita kalau kita cinta sama mereka, kita nasihati dengan baik. Jangan sampai kita membencinya. Apalagi ini Masya Allah, gara-gara satu kesalahan misalnya terjadi kepada habaib, satu kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang habaib,
dia benci kepada semuanya pada Habib sampai Imam Ali Zainal Abidin. Ini sangat tidak benar. Ya kita siapapun nggak usah Habib, kalau kita melihat seseorang melakukan kesalahan maka kita benci itu perbuatannya bukan orangnya. Dan adapun kalau kita nggak suka sama satu orang jangan semuanya kena. ولو قال لكم أحد فلان من الحبايب فعل كذا كذا قل له انصحه لكن لا تتكلم على من سبق من الأولياء. لا تنكر نسب الأولياء الأوائل بسبب فلان وفلان. والإنسان ما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه ينسى ويخطأ. والنبي محمد يقول قال الله جل جلاله لو لم تذنبوا لو ما كلكم أولياء يا أهل الأرض جاء الله بناس يذنبون ويتوبون فالذنب مكتوب علينا كلنا لأننا غير معصومين. Ya, kita semua ini manusia yang pastinya jatuh di dalam perbuatan dosa. Tidak ada yang terjamin keselamatan daripada melakukan maksiat. Maka setiap kali misalnya contoh kita mendapatkan seseorang, oh itu Habib Fulan melakukan perbuatan seperti begini, ya, maka cukup kita katakan kepadanya, silakan Anda nasihati. Jangan Anda mencelahnya, jangan Anda menghinakannya, ya, dan jangan Anda benci kepada semuanya. Ya. Sampai membatalkan dan mencaci maki, menghina orang-orang salihin min auliyaillah, wali kutub seperti Bagil Muqaddam dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Dan hati-hati sekali lagi. Mungkin sekarang, mungkin zaman-zaman yang penuh fitnah, ya. Mungkin sekarang Masya Allah bisa jadi kita hadir majelis ini, mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Tapi tidak menutupi kemungkinan gara-gara kita hati kita sakit hati kepada salah seorang habaib, akhirnya semua habaib kena. Man huwa al-muslim? Siapa sih seorang muslim itu? Kata Nabi Muhammad, "Laisa al-muslim bisabbab wala la'an wala fattan fitnah." هذا ليس مسلم. النبي محمد ليس أنا. ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا سباب ولا فتان. ليس مسلم. Seorang muslim itu adalah orang yang tidak pernah melaknat, mencaci maki, menghina, melecehkan. Itu bukanlah hakikat seorang muslim. Ingat kenapa seseorang itu melakukan kesalahan? Karena manusia itu sendiri diambil kata daripada nasi. Ya, artinya lupa, nasiyan sanisianan. Ya, yang artinya lupa. Tidak ada manusia itu yang tidak melakukan kesalahan daripada manusia biasa. Nabi SAW يقول سباب المسلم ما قال ولي. أي مسلم عاصي بعيد يقول لا إله إلا الله سبابه فسق وقتاله كفر. هذا مسلم عادي. كيف تسب ولي؟ كيف تسب عالم؟ كيف تتكلم على ذرية خرجت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم نبي محمد. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan dalam salah satu riwayat hadisnya bahwasanya mencela, memaki seorang muslim, siapa muslim? Fusuk. Ya, merupakan berarti dia termasuk adalah orang yang fasik. Waqitaluhu kufr. Dan membunuh seorang muslim maka akan menjadi seorang kafir. Hadal muslim al-'adi al-'asi. Ya, kalaulah situ kita mencaci seorang muslim yang biasa saja, kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik. Lantas bagaimana yang kita caci maki, yang kita hinakan adalah orang-orang yang soleh yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah. Bagaimana idza kan min dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana juga terlebih lagi mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yaqul fil hadits wa akhtim Fatimah bid'ah minni. Apa makna bid'ah minni? Qit'ah minni. Wa dzurriyyat Nabi Muhammad qit'ah min Fatimah. بضعة مني يقبضني ما يقبضها يغضبني ما يغضبها ويغضب آل بيت ما يغضب فاطمة. انتبه. ويغضب النبي محمد ما يغضب آل البيت. ويبسطني يفرحني ما يفرح فاطمة ويفرح آل بيت فاطمة ما يفرح النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Sebagai penutup maka saya akan sebutkan satu buah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah darah dagingku, bagian dariku. Maka para habib anak-anaknya Sayyidah Fatimah adalah darah daging ataupun bagian daripada Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah adalah darah daging baginda Nabi Muhammad SAW. Yaqbiduni may yaqbiduha. Ya, telah menyakitiku, telah membuatku sedih barang siapa yang sudah membuat dia susah dan membuat dia sakit hati. Wa yabsutuni may yabsutuha, dan telah menggembirakanku, kata Nabi Muhammad, membahagiakanku barang siapa yang sudah membahagiakan darah dagingku. Fathbutu ya hadirin wa ya hadirat ala mahabbat ahli al-bait
فإن محبة أهل البيت من قبل 1400 سنة إلى اليوم. بيجي واحد جاهل يغير. آل البيت من 1400 سنة مستمر حبهم إلى اليوم. الصحابة أحبوهم، التابعين أحبوهم، الأئمة أحبوهم، العلماء، الأولياء، الكيائيات في هذا البلد أحبوهم. إلى زمنكم هذا جاء التغير. اثبتوا على ما ثبت عليه كيائي هاشم أشعري ما شاء الله من الأولياء الصالحين وغيرهم من الكيائيات في جاوة وغيرها، ثبتوا على محبة آل البيت النبوي. Maka mantapkanlah hati kita untuk senantiasa mencintai mereka, para keluarga Nabi Muhammad. Ya, mencintai keluarga Nabi Muhammad bukan hanya dari sekarang, dari zamannya sahabat sangat mencintai dan memuliakan keluarganya Nabi Muhammad. Para tabi'in juga begitu, para a'immah, orang-orang soleh terdahulu, sampai orang-orang soleh di zaman sekarang seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau sangat cinta dan beliau menetapkan bahwasanya para habaib adalah keturunan Nabi Muhammad. Ya, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Nabi Muhammad dan habaib itu nasabnya batal, bongkar. Ya. هيا نسأل الله لنا ولكم إن شاء الله وحبيبنا هيكل صاحب البيت جزاهم الله خير أن يجزينا وإياهم خير الجزاء ويبارك فيهم بركة شاملة، يحفظ ساداتنا أهل البيت من الفتنة ومن المحنة ومن البلاء ومن المصائب ومن تسلط الأعداء. بارك في الحاضرين والحاضرات بركة شاملة سعادة أبدية، جعلنا وإياهم من أهل الحسنى والمزية، جعلنا وإياهم مربوطين بخير البرية سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وجعل أنوار النبي محمد في ليلة الجمعة، بركات النبي محمد في ليلة الجمعة علينا وعليكم وعلى الحاضرين. ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نسمع، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. اجعلنا وإياكم من أهل الهداية الظاهرة والباطنة، واجعل هذه مجالس الحبايب مستمرة لا يضرها من ناواها، ويجعلها إن شاء الله مستمرة إلى يوم القيامة. بارك في حبايبنا إن شاء الله طيل أعمارهم في طاعته وسلامة وأمان وصحة وسلامة طولة العمر في طاعته يا رب العالمين. نتكلم عن الكتاب قليلا وإلى نسأل الله لنا ولكم القبول والإقبال. نسأل الله لنا ولكم القبول والإقبال، صلاح الأحوال بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi beliau pesan sampaikan tentang kitab yang beliau karang, mana tahu ada yang berminat. Ya, 24 jam bersama Nabi, akhlaknya Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi tersusun. Bangun tidur biasanya kita pergi kemana? Kamar mandi. Bagaimana adab ketika masuk kamar mandi, berada di dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Kemudian kita ngambil wudhu. Bagaimana adab ketika wudhu, selesai wudhu, kemudian pakai pakaian. Bagaimana seterusnya pergi, ya masuk masjid, keluar rumah, masuk rumah, itu tersusun, beliau susun dan sudah diterjemahkan. 24 jam bersama akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sangat disayangkan kitabnya sudah habis. Ya. Jadi tidak bisa dijual, kecuali mungkin mau pesan nanti, insya Allah mudah-mudahan bisa. Harganya cuma 40.000, ya, tidak jauh beda dikit lah daripada selalu yang kita bakar setiap hari itu, ya. Insya Allah dibandingkan beli itu, ya, lebih baik kita beli. Insya Allah habis sayang kitabnya sudah, ya. Itu saja yang mungkin dapat disampaikan. Habis Habis Allah. Insya Allah. Allah alam, ini saya dapat saya terjemahkan. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan tausiah dan nasihat daripada Syekh, di mana fitnah zaman sekarang ini fitnah bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Dari mana Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain, sampai sekarang ini fitnahnya sampai kepada cucu-cucu sampai sekarang. Jadi tidak akan pernah habis fitnah-fitnah tersebut untuk cucu-cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sikap kita sekarang ini harus benar-benar kita urus dosa-dosa kita. Jangan kita urus dosa-dosa orang. Karena apa? Dosa kita lah yang kita bertanggungjawabkan di akhirat, bukan dosa orang. Jadi kita ini dalam berkomentar, dalam bersosial jangan latah. Sibuk orang semua buat status. Adab dulu baru ilmu. Buat gara-gara Gus Miftah semuanya buat begitu. Kita pun latah. Kita buat status untuk Gus Miftah. Disitulah kita tidak ada karena niat kita pasang status untuk nembak orang. Jadi kita kedepannya harus terus introspeksi diri. Kita urus dosa-dosa kita dulu. Kita urus kekurangan kita dulu. Jangan latah, jangan sibuk urusan hidup orang. Semoga berkat manfaat. Kita minta kepada Nabi Muhammad untuk doa.
Udah ini. Oh, doa itu. Doa Maulid. Doa Maulid. Langsung gerak ya? Langsung gerak. Tak. Ada start juga. والحمد لله رب العالمين. Yes.
live TikTok. Kamu asal tulis. Lihat. Udah makan. Sudah. Kalau Allah. هو النور يهدي